Alright guys, ada yang tanya tahun 2026 nanti online business apa yang masih relevant, masih kuat. Honestly, I think ada 3 yang betul-betul kuat dan stable. Dan nombor 3 ni lah yang masih king sampai sekarang. Yang pertama adalah digital services like editing, content creation, copywriting, TikTok management, video editing. Dan if you guys tengok Upwork punya report pun, mereka menunjukkan demand naik almost 20% setiap tahun. Dan Malaysia punya gig economy pun dijangka cecah 1.4 bilion ringgit by 2026. Why? Sebab bisnes semua memerlukan content tetapi mereka tidak cukup masa. Yang kedua adalah knowledge based business like online courses, e-books, coaching. Dan if you guys tengok Statista punya statistik pun, mereka estimate e-learning market akan capai 350 billion dollar by 2026. Search untuk online course Malaysia pun naik lebih 140%. Why? Sebab people are willing to pay for clarity. Dan yang ketiga masih king adalah e-commerce, adalah still top online business, but bukan e-commerce belasah produk macam zaman-zaman dulu. If you guys see Statista punya report pun, Malaysia punya e-commerce industry akan cecah 1.8 trillion by 2026. Dan Google Southeast Asia punya report pun menunjukkan 70% Malaysian sekarang prefer search first, buy later punya behavior. Maknanya YouTube dan Google Ads will be even more powerful untuk close you punya customers sebab user sendiri datang cari you. Tapi kat sini ramai sangkut walaupun you pilih one of the business yang I mentioned just now, for example e-commerce, still boleh jalan but if you have a proper system like tracking jalan, WhatsApp funnel jalan, automation jalan, CRO jalan, barulah you punya e-commerce tu boleh jadi you punya money machine. And honestly, walaupun you solopreneur, you sebenarnya boleh run macam big company sebab AI sekarang boleh tolong you follow up customers, boleh recover abandoned cart, boleh buat retargeting. You just need a proper system. So let the system work for you and you focus on what matters. So guys, kalau you tengah plan nak start online business atau you tengah run tetapi you have no idea, I can help you build the foundation like WhatsApp funnel, automation, tracking, ad system supaya business you boleh jalan sendiri. Follow me, I'll guide you step by step so that masuk tahun 2026 nanti you masuk dengan clear your head, bukan stress. I'm Ritz, I'll see you in the next one.